سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنايو لومون كم وترو كابل رينا أقدر سنة اللوز بلنا حبريتا حزنا لكم تسينا لنا كم دما مسوز خيد إمكان زلوا تنتنا كانت تحازل كم فتنينا كنا تات كمي كاي خيط يالو انتاي لو تجبرالو عم انتاي بتسهلو نقول لك حق زخز بلنا تحسوتات حزنا غريبنا لنا أبزوان زي عودة كينات بأوروبا زلو يوكرين روسيا يشموغن نمولي أوروبا involved كيرو زلو كنتات كن فتنينا أبي بتحلو مجمريا تي عودة كينات انتاي كم تمثل update نات مكنري and then we will move to the situation داركا أتي قد ما جنبار تسبز اللو بوتات كم تسوى خلو it's a disaster. In the ground there where most likely the missile struck, but you can also see shrapnel marks around on the road, and then up here devastation on this building. We were told that this was apartment office blocks. It's been hit once before, so some of this damage is old, a lot of it is new. The emergency services are on the scene. So زي حركة بتاع بيوكرين أبقلبوتا هاريمو زبلو زلويو انتهي مغنى بلينا تي distraction تنوت ورزلو والحنت مودات راير كبي خاطب المبرت كتمات زعان زلو تي تعتبر زعان زلو كالنا قريو ما بقس له كل نجار ما بقس له نزي كم زي فيلم غيرهم ام عربا ميديا سمسونا سب رشا رغمات يمدلو اكزاكتلي هم قبروا كل غزي مسفتن يم يوكرين ادل سلا زي رخبو زلو بفلا يبتكتماتات نمتقع انت خوينو زياده ساتون يدفو اليوم انت ميسايلات ناتهم كن بير ديفنس ناي رشا كم تنسوم زدلي وغيرو سلا دي هربلهم زلو يمبر انت زكال نيرو كابن لعلق قبروا مدلين يرم بحف شاغل التنريو زلنا كرتات كبيديو تسفاز غرز سبتراي تاريخ مبرت زحدن كل هديمي ببوتو كحزخل كله تكسد زخاله تسديديو ارهقو كم عمها ارهقو تسدد له قرباب تكباب زلله اتي قال دما كوت عدل سلا زي رخبه ويون سلا دي فقدوا في لايت مودات ابت بوتات تي نريو مالنا مال طرف هذا نري The area, it's used a lot, it's normally very busy. The strike happened though very early in the morning. We were actually staying in a hotel down the road and heard two of the impacts before the air raid siren happened, just before 6 o'clock in the morning. So there wouldn't have been too many people out on the ground. But as you can see behind me, a lot of work going on now with the emergency service. So imagine ثلاثة عامات قريب له 50 لا بيوكرين 3 عامات قريب له and دونالد ترامب تيم ناي دونالد ترامب انتاي كقبري كن رينام that's pretty much it تسفاكابي معناته there's nothing فلوي نجار كقبر زخل أبز قد هزيلا معناه جو بايدن سلا زخده اتنيتو انتاي قبر كم زلو كريا كمين تكونتات كم يجري يركبوا كم زلو زي سمعوا ولا كان ناي سمعوا اسكزيا facing is not that they're running out of money, it's that they're running out of Ukrainians. There's a size differential here that's important. In order to achieve زربان تايل نيرزي حدش منستر بتاعت وصاي نا امريكا كون زبال زلما ماركو ريبيو نا يوكرين تاغام ابزوانزي اصوار ويون حصينا يكون تاغما يلو تاغام سبيلو سبوديا سلا زلا that's why ما دونالد ترامب نتكينات تاو كبله كبل كله صبق مخنيات الله سبت افق سلا زلو منسي يحلق سلا زلو تقندا قداس كفالنا يتحبرت سبت افق سلا زلو زي سنا مغوت زي حجي نتي انصار سلام زخيز زلو حيلي نوعو نمبدح زتقاملو زلو يم بتدقاقامي اتي كوينات تطون خطبلو كبيد مخاني فلت الله اتي كوينات على امريكا دحر مغارجات تزعبي ربحا سلو زخونه نزر ربحازي نتن كاوز ربحاز اللو كامبانيتات ترى كامبانيتات هنا يكونان نت منغستي بدحر مغارجا بلا غرن قب ابيلن حزنو زلوين سلازي بملو تديفنس ما بتناتن سرك ذاتوي سنه تي هاوس بحال أبتناتن قداي زعتوي سلازي بقليلو نزو كنت هذا كتعاطوي تغنيها ولا دونالد ترامب تدلي نبعالزي منستر ودات وتاي ممراصو دماعي حجزني زبحال معناته ولا ون تقبلون تزعره استفل عليه من قدي أنا تكونتات نمقصالو انت ديل دما قال ملكنا تكوينات نقصل كوغبرو زخولو يوم زياتو معناته أبتي نيوكانس بحال مستنا أسوار كامبانيتات مستي كمتات ركب سلازلو it's going to be very difficult in Donald Trump if ever انت قوتو له قينو تبيدي خاون
ግን ብሕጂ ክረአሱ ትጉዳይ objectives like the one that needs to occur in Ukraine. It is important for everyone to be realistic. There will have to be concessions made. It will be difficult to achieve this objective of a ceasefire and ultimately a peace settlement unless both sides have leverage. Do you think that both sides have leverage? No. ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ናቱ መደምደምታ ኣብዚ እዮም ድማ ሪፐብሊካን እዚ ሪፐብሊካንን ዴሞክራትስ ግን ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ገለገለ ክትፈላለዮም ትኽእል ትኾን ኣብ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ግን ፍልሊ የብሎም ሓደ ነቲ ሓደ እናተረከበ እዩ ዝኸይድ ሓደ እንታይ ይገብር እቲ ካልኣይ ይርከቦ እቲኡ እንኮ ካብቶም ክልቲኦም ንእሽተይ ፍልዩነት ክህልዎ ዝኽእል ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኮንቬንሽናል ትክክለኛ ካብቶም ሪፐብሊካን ኣይኮኑን ብዙሓት ካብቲ ሪፐብሊካን ፈሪሆም እዮም ዝድግፍዎ ዘለዉ እምበር እቲ ህዝቢ ከይለዓሎ እሞ ኣብቲ ምርጫ ከይጓሓፍ እምበር ኩላቶም ነዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ይፈትዎ ማለት ኣይኮኑን ብፍላይ when it comes to ውሕዳት ሰኔተርስ ውሕዳት ኣባላት ናይቲ ባይታ እዮም ዘለዉ ነቲ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ብእዋኑ ዝዓብይዎ ዝነበሩ ንሳቶም ድማ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘጋጥሞም ነይሩ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝመፀ ግን ምስኡ ኮይኖም ዘጣቅዑ ብዙሓት እዮም ምክንያቱ እቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ካልእ ኣጀንዳታት እውን ከሳልእ ስለ ዝደሊ ሕጂ ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ ዘጋጥም ዘሎ መጀመርያ እዚ ንስማዓዮ assumed a pivotal role in coordinating military aid to Ukraine, signaling a significant shift in the alliance's strategic approach to the ongoing conflict. The organization's decision marks a critical transition from previous United States-led coordination efforts. Admiral Rob Bauer, chairman of the NATO Military Committee, confirmed the alliance's commitment to providing stable and permanent assistance. ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዝሓለፈ 4 ዓመት መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ዘካይደ ነይሩ ብሊንከን ጃክ ሰሊቨን ከምኡ ድማ እቲ ሎይድ ኦስትን ካልኦት ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ ስርሖም ኩናት ናይ ዩክሬን ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ዩክሬን ኩናት ብቀዳምነት ክመርሕዎ ፀኒሖም ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝመፀ ኣቐዲሞም ነዚ ለይትን መዓልትን ሓሲቦም እንታይ ገይሮም መጀመርያ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ናብ ነዘን ዝመፃ ዘለዋ 4 ዓመት ናብ ኔቶ ከነሰጋግሮ ኢና እዚ ከዓ መሸፈኒ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ኔቶ ብዙሕ ገንዘብ ሂብካ እተን ዘሎ ኩነታት እንድሕር ኣሜሪካ ጠሊማ ኣሜሪካ ተጠሊማ እኮ ከቢድ እንድዩ ግን ብሓፈሻ ኣሜሪካ ዝሓልሕል ተኢላ እቲ ኔቶ ነቲ ኩነታት ተረኪቡ ከመሓላልፈሉ ዝኽእል መንገዲ ስለዚ እቲ መስርሕ እቲ ኩናት ንክቕፅል ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም ኣለዉ እዮም እቶም ካምፓኒታት ገለገለ ኣብዚ ላ ክምለሰልኩም እየ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ከርእየኩም ኢለ ፀኒሐ ይወስከ እንታይ ይመስል እዚ Lancaster, right now we are with Russian special forces in the Kursk region of Russia, where Ukraine made an incursion months ago, taking control of over 1,500 square kilometers. And since then, it's reported that Russia has pushed them back to just under a third of that. እዚ ሓደ ሪፖርተር እንድዩ ኣብቲ ምስ ናይ ራሽያ ስፔሻል ፎርስስ ኮይኑ እዩ ደዚ ኩነታት ፊልም ዝገብረ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ባክግራውንድ ከመይ ዝበለ በረድን ቁርን ከም ዝኾኑ ኣይኮነን ኣብዚ ክትዋጋእ ኣብ ደው ክትብል ከማን ከቢድ እዩ ማለት ኣብ ኤሮጳ ንነብር እዚ ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣብቲ በረድ ዘሎ ቦታ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣይኮነን ኣብዚ ኮይንካ ክትነብርን ክትዋጋእን ኣብዚ ቦታ እዚ ኮፍ ንኽትብል ንንእሽተይ ግዜ ንክትፀንሕ ከማን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብዚ ቦታታት ከምዚ ቦታታት እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ በረድ ሕጂ በረድ እዩ ዘለቲ ቦታት ኣብ ድሕሪ ድማ ማይ ክጅምር እዩ ፍሉጥ እዩ ድማ ብጭቃ ጭቃ ናቱ ኣዝዩ ፍሉጥ እዩ ደሪጎ ኣዝዩ ጨምለቕለቕ ዝበለ ኩናት ምዃኑ እቲ ኣግሊ ሳይት ዝኸፍአ ገፅ ናይቲ ኩናት ንኽንሪኦ ኢለ ዩክሬን ክበሃል ከሎ ገለመለገለ ሰብ እቲ ኩናት ከምዚ ኣብ ናይ ሆሊውድ ፊልም ጥራይ ስለ ዝርዮ ከም ፊልሚ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ እቲ ኩናት እቲ ኩናት ብቐረባ እውን ክትሪኦ እንተጀሚርካ ናይ ብሓቂ ዘጨንቕ ናይ ብሓቂ ሕማቕ ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና ግን እቲ ዝኸፍአ ኩናት ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤሮፓ እዩ ዘሎ እቲ ዝኸፍአ ኩናት ሕጂ እውን ደጊሞም የርዩና ኣለዉ ገፅ ናይ ኤሮፓውያን ናይ ብሓቂ ጨካናት ምዃኖም ሓደገኛታት ምዃኖም ኣብቲ ኩናት ድማ ፍሉይ መንፈስ ከም ዘለዎም ካብ ወለዶታት ዝመፅእ ምዃኑ ኢና ንርኢ እዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኦቨርኣክት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ከምዚ ኩናት ዘይፈልጥዎ ኣብዛ ታሪክ ናቶም ዘይነበረ ገይሮም ኣክት ክገብሩ ጀሚሮም ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ናይ ቀደም ባህር ናቶም ይመለስ ስለ ዘሎ ረዮ 3 ዓመት ገይሩሎም እዚ ኩናት እዚ ናይ ብሓቂ እቶም ራሻውያን ዘውፅዎ ቪድዮታትን እቲ ዩክሬን ዘውፅዎ ቪድዮታትን ክትሪኦ ከለካ ዘስካክዒ እቲ ኩናት በቲ ሓደ የመስግኖም እየ ዩቱብ ኣብ ዘይፍቅዱና ምዃኖም ነዚታት ከማን ሰብ ክሪኦ ኣይደልን ያነ Controlled by Ukrainian forces, and this is undisputed Russia, Kursk region of Russia. Now we're with the Russian special forces who are getting ready to launch this small airplane, an unmanned airplane, a drone,
over Ukrainian forces, Ukrainian-controlled territory in the Kursk region, and as that anyway I don't know እንታይ እቲ ኩነታት ነዚ ቦታታት ሪፖርት ክገብሮ ስለ ዝመፀ እናኸደ እውን ብዙሕ ነገር ሪፖርት ገብር ድሮን እዮም ሰድ ገብሩ ዘለዉ እታ ድሮን ካብኡ ከበግስዋ ይመስለኒ but እቲ just ሂወት ንምርኣዩ ጥራይ ነቲ ኩናት ክበሃል ከሎ just ሰብሳ ቃሊል ይድርዮ ግን it's very ugly, it's very bad ቴክኖሎጂ እዩ ገለገለ ክንብል ከለና ዋላ እቲ ቴክኖሎጂ እውን በዓልካ ከይድካ ክትገብሮ anyway እቲ ኩናት ከመይ ምዃኑ you get the picture ዝበፅሐ ሰብሲ ኤርትራዊ መንእሰይ ማለት እዩ ብፍላይ ኣፍልጦ ኣለዎ ናይ ኩናት እውን ከምዚ ሳክት ኣብ ቲዮሪ ጥራይ ዝነብር ኣይኮነን እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት which has been watched over a million times. And in that video, you said things would get worse internationally. You literally had no positive words. You said there was no solution for Gaza at that moment, and the damage would be big for Europe and NATO. I think for the rest of 2024, it played out that way. But right now, with potentially a deal in Ukraine between Trump and Putin, and a potential deal between Hamas and Israel, are we about to enter more peaceful times? Well, I think there's no doubt that at some point the Ukrainian war is going to end, at least the ብዛዕባ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን the number one ነቲ ኩናት ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦን ዝተዛረበሉ እንተሎ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር እዩ ስለዚ ታንክስ ጋድ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ገባቲ ኣካይዳ ታሪካዊ ሰረት ብዘለዎ ብዕምቆት ዝተዛረበ ፕሮፌሰር እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ክብርክቦ እየ ዝደሊ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ኩናት እዚ ከመይ ክውዳእ ይኽእል ማለት ክልተ ዓበይቲ ኩናት ኣብ 24 23 ንዓለምና ዝበፅበፁ ኣብ ጋዛ ዝነበረ እስራኤል ትገብሮ ዝነበረ ክኾን ከሎ ናይ ዩክሬን ድማ ብቲ ዝዓበየ መልክዕ ማለት እዚኦም ክልቲኦም ክውድኡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ ኣሎ ከመይ ይመስለካ ንኣኻ ክብሎ ከሎ ብዛዕባ ክምልስ ከሎ ስሙ shooting is going to stop and I think you're going to get a frozen conflict and that will be a better situation than you have now but the idea that you're going to get some sort of meaningful settlement some sort of meaningful peace agreement is not true and I think the same thing applies to the situation in Gaza. As you know, it looks like we now are on the verge of having a ceasefire in Gaza. But that's not going to put an end to the conflict between Israel and the Palestinians, or Israel and its other neighbors like Hezbollah and Iran. So there's going to be trouble. So እንታይ ብላ ኣሎ ብናተይ መረዳእታ እቲ ተኽሲ ጠጠው ክብል ይኽእል ኸውን እዩ እቲ ተዋቑስዎን ዝተሃራርሞ ዘሎ ጠጠው ክብል ይኽእል ኸውን ግን ፍሮዘን ኮንፍሊክት ማለት ድማ ኣብኡ ከሎ ጠጠው ዝበለ ኩናት ግን ክቕፅል እዩ ከምዚ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ወይ እውን ዝሕል ዝበለ ኩናት ግን ክቕፅል እዩ ምክንያቱ እቲ መወዳእታ ናይቲ ኩናት ክኸውን ዝኽእል መፍትሒ ኣብኡ ንክበፅሑ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኢሉ እቲ ኣሜሪካ ኤሮፓ ዝደልይዎን ፑቲን ክደልዮ ዝኽእልን ክልቲኡ ክገጣጠም ስለ ዘይክእል ዩክሬን ዝደልይዎን እቲ ኩነታት ክፍታሕ ዝኽእል ኮይና ይስማዓኒ ግን ገለ ሲስፋየር ወይ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ገለ ክህሉ ይኽእል ክኸውን ይብላ ኣሎ ገምጢሉ ግን ነዚያ ዘረባ ፅቡቅ ገይሩ ይዛረበላ ራሻ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፑቲን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ብፍፁም ክቕበል ከም ዘይኮነ ዝነግር ምክንያቱ ንዑ ኣየዋፅኦን እዩ ፀብለልትነት ኣብ ኩናት ከለካ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ምግባር ማለት ንዩክሬን ክዳለዉ ንኤሮፓን ኣሜሪካን ድማ ንዩክሬን ክዕጥቕዋን ሰራዊት ክምልምሉላን ግዜ ምሃብ ስለ ዝኾነ ብካልእ መንገዲ ነቲ ኩነታት ክውድእዎ ክፍትን እዮም ብሓፈሻ እቲ ኣብ ጋዛ ተገይሩ ዘሎ ምቁራፅ ተኽሲ እውን እንተኾነ እስራኤል ክሳብቶም ጅሆቶ ተሒዞም ዘሎ ሰባት ትረክብ ደኣይ እምበር እስራኤል ነተንያሁ ነቲ ኩናት ጠጠው ከምብሎ ድሌት ዘለዎ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ እውን ካብ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ይመፅእ እዚ ኸ ቅቡል ዝኾነ ዘረባ እዩ in the Middle East involving Israel and trouble in Ukraine for as far as the eye can see. But just hopefully the shooting will stop in Ukraine and the genocide in Gaza will end. Yeah, so maybe we can then first focus on Ukraine a bit more, because I was also wondering, why would Russia sign a peace treaty anyway while they're still making progress on the battlefield? Does it make any sense for Putin to sign a deal when the terms are not that favorable for him? Well, you have to distinguish between a ceasefire and a genuine peace agreement. What the West wants is a ceasefire now. And Putin would be remarkably foolish to agree to a ceasefire now, because as you pointed out, Paul, the Russians are on the march. They're doing very well, and they don't want to give Ukraine and the West time to reconstitute their forces. Yeah. እጂ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝደልዮ ዘሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እዩ ተኽሲ ጠጠው ኢሉ ንዝተወሰነ ግዜ ከምዚ ሰላም ዝገብሩ ኣምሲሎም ንዘተ ሰላም ክንጅምር ተኮይና ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክግበር ኣለዎ እዮም ዝብል ዘሎ
ኤግዛክትሊ ግን ራሻ ብዙሕ ግዜ ተመኪራትሎም ስለ ዘላ ፑቲን ድማ ፈሊጥዎም ኣሎ ይብላሉ እታ ዝብልዋ ዘለዉ ነቲ ሰላም ከምፅኡ ኢሎም ዘይኮኑ ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ነቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ንምትዕርራይ ዳግመ ግምት ንክገብሩ ሓድሽ ንክዕልሙ ሓድሽ ኣፅዋራትን ሓድሽ ሞቢላይዜሽን ቴክኒክ ንክጥቀሙ ዕረፍቲ ነቲ ሰራዊት ንክብዎ ንዝተወሰነ ግዜ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ነዚ ድማ ብፍፁም ፑቲን ከፍቅደሎም ኣይኮልን ኢሉ ፅቡቅ ጌር ፈሊጥዎም ኣሎ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ መጠን ዝቐፀለ ድማ መጠኑ ክሓስዮ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ግዜ ንዑ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንራሻ ግዜ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንሳቶም ከም ዝትሪእዎ ዘለዎም 50 ሃገራት ድሕሪ ኮይኖም 30 ኣብ ኔቶ ኣለዋ ካልኦት ድማ ኣለዋ ንዓታቶም እቲ ክሳራ ወሪድዎም ዘሎ ከቢድ እንዲ ግን ክሰግርዎ ይኽእሉ እዮም ንራሻ ግን በይና ብምሉእ ሓይሊ ኣብ ኩናታት ኣኪራ ክትቅፅል ኣይትኽእል ኢኻ ንዓመታት ክትከይድ ኣይትኽእል እንተኸደት እውን ዋጋ ናቱ ከቢድ ይክኸውን ስለዚ ፑቲን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን መዕለቢ ክገብረሉ እቲ ኩነታት ክፍትን እዩ ድሕሪ ዝከኣል ኮይኑ ማለት እዩ እንተዘየለ እቲ ገይም ክፃወትዎ ዝፍትኑ ዘለዎ እንተኮይኑ ግን ብሓይሊ ንምውድኡ እዩ ክፍትን እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ንዑ ዝመስል ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ኔቶ ካልእ ምክንያታት ዝፈጥር ዘሎ ካልእ ምክንያታት ናይ ኔቶ ከተሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ ኣብ ዝረአዩ እጂ እቲ ኔቶ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ካልእ መኣዝን ነቲ ኩናቱን ከትሕዝዎ ድሌት ስለ ዘለዎም ኣብ ገለ ፖይንት እቲ ኩነታት ክቅየር ስለ ዝኽእል Routine surveillance mission over the Baltic Sea took a tense turn when a French military aircraft became the target of a Russian fire control radar. The Atlantique II, part of France's naval operations, was conducting a 5-hour reconnaissance flight on January 15th when it was subjected to a provocative attempted jamming and illumination by the radar. These actions, seen as hostile by NATO, come amid rising tensions in the region where Moscow has increasingly asserted its military presence. እንታይ ንርኢ ዘለና እዚ ባልቲክ ሲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ መንጎ ራሽያን ብዙሓት ሃገራት ኤውሮፓ ሃገራት ናይ ኔቶ ዝኾናን ኣብኡ ስለ ዘለዋ ብዙሕ ግርጭት ኣብታት የጋጥም ኣሎ ብዙሕ ዘይምርድዳእ የጋጥም ኣሎ ብትክክል ተራሪሞም ኣለዉ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ብዙሕ ዘይምርድዳእ ሚስ ካልኩሌሽንስ ይካየድ ኣሎ ኣብኡ ድማ ንራሻ ፓወር ፕሮጀክሽን ናይ ኔቶ ክርእይዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሓይሎም ክርእይዋ ይፍትኑ ኣለዉ መዋፅናታ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ምቕርቃር ክገብሩላ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ኣብኡ ክፍንጀር ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ እቲ ጉዳይ እዚ ከዓ ኔቶ ምክንያት ይደሊ ከም ዘሎ ድሕሪ ብጠቕላላ በቲ ሓደ ዘይከኣል ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ኣካል ናይ ኔቶ እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ዘሎ ኩነታት ዘይሕግዝቲ ኮይኑ ብመልክዕ ናይ ባልቲክ ሲ ድዩ ገለ ጌርካ ሓደ ኩነታት ተተላዒሉ እቲ ኔቶ በቲ ኣርቲክል 5 ዝብልዎ ንሓንቲ ታሪምካ ንኩሉ ከም ዝሃረምካ ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣብ ካልእ ዓይነት ኩናት ደፊኦም ንኣሜሪካ ከም ተኣቱ ንክገብርዋ ወይ እውን ካብቲ ምውፃእ ጠጠው ንክትብል ንክገብርዋ ዝፈታትንዎ ዘለዎ ክመስል ይኽእል እዩ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ኔቶ ዝበሃል መጀመርያ ንሱ ዳይሬክት ዝገብሮ ዘሎ ንብል ኣለና እቲ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ዩክሬን ዘይትኽእሎ ምዃና እናፈለጠ ይኸይድ ስለ ዘሎ ር ሲኪንግ ወይ ከዓ ኣክቲቭሊ ምክንያት ይደልዩ ኣለዉ ነብቲ ኩናት እውን ኢዶም ክዋግኡ ይደልዩ ኣለዉ ዓቕሚ የብሎም እቲ ድልውነት እውን የብሎም ግን ምክንያት ክህልዎም ናብቲ ቦታታት ምትትታው ንክገብሩ ብወግዕ ዋላ ሰራዊቶም ንክእትው ንግዚኡ ድሕሪ እታ ዩክሬን ትወድቕ ኣላ ኮይና ተሰሚዓቶም ንምድሓና ዝኾነ ነገር ንምግባር ማለት እዩ ዩክሬን ክሰዓር ኣይደልይዋን እዮም ዘለዉ ከም ናቶም ሕልሚ ንኣብነት እጂ እቲ ኔቶ ይኹን ትካልእ ክሳብ ካልእ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝመፅእ ትልኽ እናበለ ክፀንሕ እሞ ሽዑ ካልእ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ምስ መፅእ እሳቶም ድማ ኣፅዋራቶምን ናብቲ ዲፈንስን ኢንቨስት ገይሮም ሓይሎም መፂኦም ንራሻ ከዳኸሙ ኮሚቲ ካልኩሌሽን ናቶም ብኣፎም ዝበልዎ እዩ ብግምት ብለኩም ኣለኹም ክንደይ ግዜ ጀርመን ኣብ 2029 ምስ ራሻ ንኩናት ክትዳለ ኣለዋ ኔቶ ንኩናት ክዳለ ኣለዎ ይብሉ እዚ ማለት ማለት ሕጂ ድልውነት ስለ ዘይብሎም ክንዳሉ ኣለና ብወግዕም ዛረባ ኣብቲ ኮንፈረንሳት ናቶም ዕብዕብ ዘለዎ ነገራት እውን ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ዝብሎ ዘሎ እሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ እቲ ኩናት ንግዚኡ ጠጠው ክብል ዩክሬን ከደላድልዋ ከዕጥቕዋ ከመግስዋ ራሻ ድማ ብፍፁም ከምኡ ትደልኛ ዘላ ሕጂ ክውዳእ ዝኽእል ተኮይኑ መወዳእታ ዘለዎ መወዳእታ ክግበረሉ እንተዘየለ ድማ ብሓይሊ መወዳእታ ክግበረሉ ምክንያቱ ኣሜሪካ እውን እንተኾነት ንመለስ ዝሓል ኣሜሪካ እንተኾነት እንታይ ክህብዎ ይኽእሉ ንዩክሬን እንድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክሓግዝ ዝኽእል ተዘይተኻኢሉ with a ceasefire and then attack against the Russian forces at some later date. So Putin's not going to agree to a ceasefire, in my opinion. A genuine peace agreement, if the West agreed to the terms that Putin has put on the table, I believe Putin would agree to that peace agreement right away. The problem is that the terms that Putin has put on the table are at this point in time unacceptable to the West.
So the West won't accept it. So Putin won't agree. And I think for the foreseeable future, the fighting will continue. So can you elaborate on the terms for the viewer? يحزن أنا بروفيسور جون مرشاي مرت كينات كودا يكونن كبل كله سماه الله حسي يكونن زبل أمقاتنا يمرداتها سلزلوا يكون زارب زلوا تفللين أتوم تمعربا وعالم زلوا أجنداتها سلد فلت مزازة مخبرة اللي يكونن زكينات يزبل زلوا زحزني بحق I hope أبزي يجاجا خوني يزبل زلوا هاني ما بزحتك زي يجاجني نزل كنات زبغرة بس لزفلتون نتتاريخ أو مبقسناتون أجندنا أمريكا دما سلزل دوزلوا كودا كم زي كل يتزارب زلوا very very sad بزنا جرز كم زي القصة تغينه أوروبا زلها you're not safe كم زي كنا نفلتنا أبي أوروبا إذا كنات زيك ساب زلوا وحسنات سلام الرقات كل الكايت عسب قلم مش calculations أبديد اللي نيكولا راوديو أبيتو أسوارات أبي أوروبا كورد كم زغل مجمعات يدلي قربي تعرفنا نيرنا وهم بس كمان ስለዚህ أنا قا بس زربا يبلون هاوي خد قداي تسلط هاو نمبر كابز بوتازي كره دلي كم تمنيتي جن كم يجركا سدران قالن هسكا أبحث يرجع حفكت ولا يدخلني غامبر كم جورجو كابز بوتات كابز أوروبا إذا كوينات إذا قتل تقينه كم أوروبا مرحق كم رجع أبرز السب كله خلاله أجي صباح تنسير كاوي تحسهم مالتها يكون كونجن alternatively نقل بوتات مخاد I hope عندنا سلام يخون لنا هون تندل لنا لو قيمة يخون بمسرته سبب عندك في الكنبرولو زغل ادلاتي خفتي خون ولا بعام كون جيرودي جردين جيرودي قال جيرودي تبع زلون كم لذي اوروبا بزن ريوز لنا سيف يكون قرن افريقيا سيف دي زلو قتلون يوم definitely not او ايرترا كاون او حوس سلام زلامبر ኢትዮጵያ ሱዳን كله ይቃጸል ይዘሎ የመን كله ይቃጸል ይዘሎ ምናልባት ትያውዝ በዘሎ አጽዋራት ምዝናይ ኒኩለራ አጽዋር ተጠር ዘሎ እዚ ስለዚህ ሳኔ ስለዚህ ወዳደር ጥራይ ከም ዘሎ እምበር አሁን ሰላም አለ ማለት አይኮን ራይት ናው ግን ተስፋ ንገብርካ እቲ ዘሎ ኩነታት አሁን ካድ ኢና ማለት እምበር እንጂ ካብ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሰላም ሲ ኣብ ቀርና አፍሪካ ዘሎ ሰላም ወይ አፍሪካ ዘሎ ሰላም ይበዝሕ ኢለ ክምጉተልኩም ዝደሊ ዘኽእል ምክንያት ይብለይ ኩልና ስለ ንፈልጦት ኩነታት አው ዘሎ what would be what would for the West be acceptable? Well, there are two main terms that Putin insists on before he is even willing to negotiate. And those two terms are, number one, that Ukraine has to be a neutral state, which means it cannot be in NATO. And number two, Ukraine and the West have to recognize the fact that Russia has annexed the 4 oblasts that it now occupies almost completely, but not completely, and Crimea as well. So what Putin is saying is no Ukraine in NATO, and you have to accept the fact that Ukraine has lost about 1/5 of its territory to Russia. So you talk. So أنا بوجني إذا نجرزي إذا كاتع كوينة رهبكون انتايتي كسمام عم زي قلت بلو دلغا كنا تاتي بلو انتايتي كسمام عايد كلني كاتزارب وزلغا مزبلو راشا بوجن راشا أجي أبزوان إذا زخوني يكون negotiations ويون زتيك جبر كله تن 4 أوبلاس بلوان زوباتات راشا تقصصيرات تنزلا 100 تقصصيراتنا لنقولنجن دارجا زعبي كفال هزات الله إزي كيدو كاب يوكرين كم لما كريميا تقدم زو صدرت مال إزي كاب يوكرين كم زخدك كفلت خلاله زت رايجن خلا يكونن يوكرين بزخوني يخد ملك نابني توكتات يبلا كلتين زي نجارات جاتن أبايتا زلوين ني يوكرين أبنيتو أي نقبلكم مين أيلو ما مالوك سافج right now يوكرين لمينا سأليا تزاريبا أماريرا أبنيتو أي نقبلكم مين أيلو ما مالو فاكتيزي تاربعة تزبلو زلو كتبتات توسيد له سلازي on reality أب كوننا كينا كنزارب تخينا كسمام يقول يوم يخاطب أب حساب جن نتي أمريكا أوروبا أمريكا نتي راشا تقطع راسو زلام ريتي دلي ويمز نيوكرين يكونوا زدليون نفسهم يدليون بزو حاجة داس معدنات الله نساتهم زدليون معدنات الله سلازي نتكونتات بقل من قدي نعطم حلمك وقت فلتوقت كلا لك أمريكا كو أب يوكرين الراشا نفس أرترا يكونوا كو حلمنا تاكو نبوتين ريجيم تشينج أبراشا قد قبر اللي حسب زلا لو مي لنك أنا بلكم يلو زحالة في 3 عام بخل من قدي نزي سبزيك عليو أبتي راشا زلو من قسن خدمت له كل عينة كامبين يمز قبر زلو أبتوشتي ببوليتيكا نياتادو بفري برسو بقلدو ناتبالي معاد فتناتاتي زلو مهنيات راشا دايفرس أجر سلزغوني كل مهنيات ناتتكمو بزو شجر كفترو كم زقولون الكالكوليشن لما لهم
ስለዚ ንሳቶም ኣብቲ ኩናት ዩክሬን ክዋግኡ ከለዉ እቲ ዕላማ ናቶም ኣብ ዩክሬን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ እዮም ክፍትኑ ዝደልዩ ብኣፍጋኒስታን ጌርካ ገብረ ሓሽሽን ገለ ናብቲ ዓዲ ብምእታው ድዩ ብካልእ መንገዲ ካልእና ነገርካ ብዙ ነገር ንክገብሩ እዮም ዝሓስቡ ስለዘይስልጦም ዘሎ እምበርቲ ኩነታት ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፑቲን እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተቐቢሎም ተዝገብሩ ንፈትሕዎ ግን ንሳቶም ዝደልይዎ ካልእ ስለ ዝኾነ ብቐጥታ ኣብ ስምምዕ ክብፃሕ ከቢድ ይክኸውን እዩ ዝበሃል ዘሎ Crimea as well. So what Putin is saying is no Ukraine in NATO, and you have to accept the fact that Ukraine has lost about 1/5 of its territory to Russia. So you're talking about a frozen conflict. The end of this conflict will be a frozen conflict, in your words. How would this look like? Well, I think at some point both sides will agree to stop the fighting, much as happened in Korea in 1953, and there'll be a line of demarcation between the two sides, and you'll have some form of armistice, but it won't be a peace agreement by any means, which is analogous to what you have on the Korean Peninsula. And the real danger here is that, number one, that frozen conflict will turn hot again because the Ukrainians will not be happy with the territory that they've lost, and they'll try to take it back. But furthermore, there are a number of other flashpoints in Eastern Europe that could flare up. The Arctic is one example. The Baltic is a second. Kaliningrad is a third. Moldova is a fourth. Belarus is a fifth. And the Black Sea is a sixth. So you're going to have a frozen conflict in Eastern Europe involving Ukraine, and superimposed on that are going to be these various flashpoints where trouble can start. All of this is to say that Europe is in deep trouble for a long, long time. Thank you. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዳትስ ዋይ ድማ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ዝተሰሚዕካ መፃኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ፕላን ክትገብር እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሚድያ ዘይኮነ እቲ ሓቂ ፈሊጥካ ሂወትካ ፕላን ንክትገብር እዩ ዝሕግዘካ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ኩናት ኣብ ገለ ፖይንት ጠጠው ክብል እዩ ከምኡ እዩ ማለት ኩናት ክስልችዎም ስለ ዝኾነ እቲ ሞቱን ገለ መለም እውን ጠጠው ክብል እዩ ከምዚ ናይ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ዓይነት ሓደ ላይን ክግበር እዩ ስለዚ ከምዚ ፍሮዘን ኣብ ኩናት ኣይ ሰላም ማለት እዩ ኣብቲ ቦታት ግን ዶብ ይሕንፀፅ ሰራዊት ትገብራዊ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት መልክዕ ክሕዝ እዩ ግን እዚ ክበፅሕ ይኽእል ይኸውን እዩ እቲ ዝዓበየ ግን ኤውሮፓ ሓንሳብ እናሓወሩን ብፍላይ ካብዚ ንድሓር ሰላም ክህልዋ ኣይኮነን እዩ ዓብ ፀገም ክህልዋ ከም ዝኾነ ምክንያቱ ፍላሽ ፖይንት ዝብሎም ዘሎ ካልእ ኩናት ክጅምረሎም ዝኽእል ሓደ 5-6 ተጠቂሱ ኣሎ ሓደ ካብቲ ኣንተ በነገረት ነይሩ እቲ ባልቲክ ሲ ዝበሃል ዘሎ ፍላሽ ፖይንት እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣርክቲክ ኣብ ላዕሊ ብዙሕ ፀጋታት እዩ ዘለዎ ራሽያ ድማ ዶሚናንት ፎርስ ያው ስለዚ ተንካላት ድማ ኣሜሪካ ድማ መንገዲ ኖርዌይ ዲ መንገዲ ግሪንላንድ ዲ ገለገለጋ ትመፅእ ትኽእል እያ ስለዚ ዛ ፍላሽ ፖይንት ዴር ከምኡውን ሞልዶቫ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ራሽያውያን ኣለዎ ልክዕ ከምዚ ናይ ዩክሬን ባክግራውንድ ዘሎ ተፀቂጦም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ብላክሲ ድማ እዚ ባሕር ናይ ዩክሬን ሩሜንያ ገለመለ ቦታት ዘሎ እቲ ራሽያ ትጥቀመሉ ባሕር ማለት ብላክሲ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ there is so many እቲ ዋላ እቲ ኢስተርን ዩሮፕ ዝበሃል ሃገራት ድማ ተናው ዘለዋ ፖላንድ ኢልካ ኢስቶኒያ ላትቪያ እዚኣቶም እውን ብዙሕ ሓሸውየ ኣለዎን ቤላሩስ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ቀረባ መሓዛ ናይ ራሽያ ግን ምስ ፖላንድ ድማ ዶብ ኣሎም ኮንፍሊክት ኣሎ ምስ ዩክሬን እውን ፀገማት ኣሎ ስለዚ ሓደ 5-6 ፍላሽ ፖይንትስ ወይ እውን ኩናት ክጅምረሎም ዝኽእል ነገራት ዝኾኑ ይኹን ሚስ ካልኩሌሽንስ ናብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ነገራት ከም ዘሎ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ኤውሮፓ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ክትህሉ ምዃና ዝቕፅል for a very long time ንሓፂር ግዜ ከይኮነን ኢሉ I hope everybody gets this message because ኣብዚ ኤውሮፓ ክንነብር ከለና we never understand the situation ከመይ ከም ዘሎ in Eastern Europe involving Ukraine, and superimposed on that are going to be these various flashpoints where trouble can start. All of this is to say that Europe is in deep trouble for a long, long time. Thank you. The idea that you're going to get some sort of meaningful settlement in Ukraine and everybody's going to live happily ever after is delusional. One cannot underestimate what the catastrophic consequences are of NATO's decision in April 2008 to bring Ukraine into NATO. It was a remarkably foolish decision. And then not to stop the war once it started. And number two, not even to try and prevent the war before February 24th, 2022 was remarkably foolish on the part of NATO. Donald Trump, of course, promised that he will end this war. What do you think about that? He can't. I mean, it's just empty talk. It's bombast. I mean, as you know, Trump is famous for his
أنا بحق زقرمي كل زي أجمع زي ما نيتو يزبط زلوا نيتو جباتن أسفح فحن حلمتات بفلا كل تشن شو من تنزجبرو تعبيد زملو سجمتي أمها أبسرع سران كل تنتكوينات كجمر خلت أتوقع بلو زجباء زنبر زي جبرو وتوقسو أتسيلومون تكوينات مجمرة وش ورحي بإسطنبول تغير زنبر سممع قلت الوزي مخالم بمول وزي completely جبتان قبل لا نيتو زفترو كينات مخانون وزي كينات زي تتوقع زي مخالو إيروبا عبواقع تكفل مخانان سكيرتي ناتا سلام ناتان رقعات ناتان نحاورو ننوي حوان أب حدقا كعدتو مخانون نفس خفك خيد مخانون يزنا قرزيلو سلازي بزي سلام لما معبالي يلن investment يلن قطبا كبتو دلك خيدا يكلني and تكون تادم زي مثل أنا إيروبا كونتات تعلم بزفترو زخيز زلو كونتاتين نسمع زلنا again تي نايروبا كل جزء كم زي بعدني وسكبكم إليكم كنت سلسلة قد سنة تذكروا إيروبا متشود زنبرم أبسل سنة تاسل زمركسي سكيورتي ناتو بنيتو غيرو بأمريكا غيرو ملو سكيورتي ناي سلام نيرو زيا نطب زيا كتل يكون عند رجيز بالزلو كالاي ندادي ناي راشا نتقو طبعا إيروبا نتين إلكتريك ناي إيروبا ساعات ناي إيروبا مسرت ناتو نيرو زياونا اليوم مالو سال سيدما داغا ناي تشاينا يو حسور نبرد كاب تشاينا كامباينتاتنا إيروبا تشاينا بحسر سريهن أبز بمشات أب عالم بمشات هابتمتين أبز إيروبا تاكسي غفلا سلزنا برايت نيرو سلستين دبتات كيدنا اللوح سلزي إيروبا كابز كونتات زنخوت أبسرح كدليو فلو يسرح كدليو نعوخ قبل زغلو ما راح تغمان يبلا نبز وانزي مش كسر زغلو شما ما راح تغمان تساينو مالو جرمن زعبي هاجر زي منقسيزر بعجز مت منقس انتاي كوني نبالي نوس تحقر تماغي لا زي أبت political circles بتعمل مع غير زالت حسابات زي فرنسا تمساسالي دارجا paralyzed زخنا منجسي زلو عاد إنجليز تري والله هم زي ما منجسي أنت أرز بزخي زلي سلازي تن عبيت هاجراتنا أوروبا نتكون تاتكفت عوز خلا مرحنا تعلوني الكهف زاربايت خلنا ما قلت لابزيا نبي حق زقرني. Think that both sides have leverage. No. We have no leverage at all. We have worked ourselves into a position where threats of sanctions, threats of action, all of those have fallen on deaf ears now. I don't think anybody in Moscow pays any attention to anything we say anymore. Well, I think they do, at least insofar as they continue to worry about our readiness to potentially use nuclear weapons against them. Yes, and they're worried about that. But beyond that, no, I don't think so. Here's the problem with Rubio's entire approach. All the governments in Europe, the major governments certainly, France, Germany, Italy, I think eventually Great Britain, though it doesn't look that way today, all of these governments are going to fall into the hands of nationalists. And Rubio سنتاي دي بلزلو بحبشة التكونتات كن ريخ لنا زخونا ليفرج لنا دوين احنا أمريكا قبلت إن دونالد ترامب مجلسنا التكونتات نقيرو دونالد ترامب قيرو هم زي كل بروفيسور جو مشايمر ونقرناي بقى فترة ينبر أبتك بارنا تكونتات بعمق وتاريخايو دونالد ترامب كوبر زخونا نقر يلن عشان 4 ساعات يكون بكال منال بعد تقبر يغل خونيجن كاب جون بروفيسور جون لعلي قمتات كبكم هيكلنا هي نزنقراتي نأسرع عمل زقمتون تزارب لون السيو تارجع every نفس وقف كالكوات ذي بلنا تزبالهم كل يزغون زلو زقا كاب تنبيت هيكونن نتكون تاد بغربة بمزنعتي بعمق أسلز فلتو أكيد أمريكا وسلز غون سكولر كسلز غون نتكون تاد بوليس أمريكا المسؤول غير سلز فلتو أمريكا كايدا سلز فلت صبوق يري زقمكم معناته نتكوينات كل نجارات أمريكا سلت مرحو ناي أمريكا بوليسي مرداتها سلزلوسو تكون زخل زينوغرو زلي أبسكم بلاس كلنا كونريل دوغلاس ميغريغور دما كوميز بزلو أمريكا زغوني يغون فلوي نجار نراشا كتفرار هل تخلت بيه بلاني تونكو راشاوي عند فرهو نجار تلو تنيكولر أمريكا نيكولر كيت كامي سودما كاباناز بزح كأمريكا زبزح نيكولر اللهم سودما تلها خيم كم فاتو غينيا كينوغن تجراك سامودة تزل على طرز جيرو ملو نتكال عزوا شجر كل خبروا زغول أسوارات مهبدي everything جيرو ملو أسوارات أمريكا نبعلها بلا نبزوانزي حنتني تشاينا confidence تبغى مبزوان زسي أسوارات مخازين زنبرة ملو وديو ملو أمريكا that's why دما تشاينا نراشا عبك بريز اللوم سال راشا تعدلات ناتهم نتفقاتهم تحسيب زنبرة مستثلي أمريكا بلا تشاينا جرات زلا كال شجر ممتعت لهم نراجل التكونات تغيير سلزلو مخازين ناتهم كساز ملو جزية كدلهم سلزو أنا بوحدو عب كوينات هوت وور يبلو وعي كوينات وجي كلهم تزي لنا عطاتهم من حدا قاس سلزو أنا الزخاء
أتي راشا فترات زلا راشا ونفلت وين زكونات لذي دونالد ترامب تشوفوا أسوار كم مخازنه حد شاوتيو ني يوكرين هي بكفرار هلو زغل من قد كم زيبلون everybody knows يتم لما patriotic Americans يوم كم زين أمريكا تقولوا هاي مسلكم زين أمريكا بتعمل فتوى سرايتنا تازنا بريو أكايدنا أمريكا حدا جانا أمريكا يسلو زبلي زغية زلون وحدات أبتاز وار كامباني زلو زرب بهمبر نهاجر أمريكا زرب حيكونن نتي استراتيجيكال خاصنا أمريكا دما تقومية بلون إلهم زعمنيهم زين. Rubio and his friends and backers are going to be horrified, claiming that Europe has become a Nazi movement or something, which is just crap. Nationalists don't want to be dragged into wars and see their countries destroyed needlessly. People who are not nationalists, who are internationalists, globalists, Rubio is clearly one of those, are not worried about those things. Those countries just contain people who are fungible commodities. How many have to be sacrificed for the greater good of changing? كالد ما أنت يبلع له كونريل دوغلاس ماغريغور أبزي كردانا زلو أوروبا منقسات ناتو أتم قدم أمنيتو قينوم زتاك عزنا برو إليت كابسلتان يبارر يمزلو من يوم كبتو مستكوا زلو ناشناليستيك هجراويان أوروبايان جلوباليست زي كونس ناشناليست ساتم دما جرمن ربحات رايزة قدسا جرمن ربحانات دما انتهي زلو زلو مس راشا خنسرح نكلالنا ربحنا جرمن مس راشا تسرحنات رايزو اتليست كافت تفاتنا عند نقل من زلومي أوستريا كمو هنغار كمو سلوفاكيا كمو كالو تغرا دماكس عباي كلاتن ناتنا ربحة كان قدمها لنا عبراس الزلو منقسي نربحنا حزبنا كسرح يكل يزب الامنات نعبي خير له متأنتي كويناتن وطبعا شجرنا بأساس غدا متأنو أوروبا حبرت كم ود بنك قتل كمان حركة كل واي this is the conclusion نابس قصيص غيزلو عب نفسك كبس قبر زلو مرجع من أوروبا حبرت زدهم وتصير رايد وتزلو لذي نسو كابتي حزبي دليتون قالوا وتيو عبد كوينات عليه خزلو زلو اتن هجرات محدش بارتاد مزلو تقلال تهاجروا عبد كويناتنا يوكرين ايد كل وايد لينيو جرمنا ابنتكم ينزل زلو بتعمي نتي من يخاطب له نزي اي اف دي زبالنا يمانا كان في بارتي اب ميديا كم زي متصيم زغبرو زلو انت متصير ما بحماق طراي جنتا يدري كسب سخونه لجيتيما استقبالنا كيركب حزبي ولا ونه تمريص منغس كونه يكونن لمن بافهم في مزارب زلو مهنياتو مساتهم كوليشن كغبر زخل كاله بارتي يلن زي خاطاي دارغا الوا منغس الوا ناي حدا بارتي مقبار مالتي الوا حزبي زمرص منغسي بارتيسي ام منغس كاتو كلني الكاتل كل خلغا بزتي ديمقراسي كل ديمقراسي زبلو زنبر بعلم يفرس والله تي صبو كلو مچوت نعاتاتهم كغلهم كلو ديمقراسي صبو يو قال ملي بنيرم حجيغن انصارم اتيز بانصارتي بدحر مغارجا زلو سلاز خون زلو اتي ديمقراسي دون تغلا زبلو كانسل كغبرو ساغم يبلونا اب رومانيا رينالنا اب الجرمن دما بحجك الري درو اب قرباوان زغبر مرجالو شوك الري سغا تاكوني the world to suit them and their so-called rules-based order is all that counts. But he doesn't understand that these governments are coming to a climax. You're going to see it in Germany. You're going to see it in France. People are going to watch a government come to power, and then they're going to say, well, that's not so bad. And they're wrong. It's still somewhat globalist in its orientation. It's not going to last. This process is going to continue until nationalist governments replace everything that's out there. If you look at Tusk in Poland, he's hanging on by his fingernails. Slovakia, Hungary, Croatia, these are already nationalist governments. Austria is a nationalist government now. Everybody is saying, what is in our interest? The EU does not act on our behalf. The EU is part of the problem. NATO is entangling us in wars we don't want to fight. Everything that Rubio takes for granted assumes, the key assumptions being that nothing really has changed, are false. It's all wrong. And at some point, these governments are going to say, thank you very much, get out. We're not interested in. So, ما بعك زيتي سبنا زيك سمع زلو اندحريتي حقا ياسلنا مصاي كلو كاخينو زيت الزرب زلو I'm very happy زيوم سبازياتهم هلاوم كم زي عينت كونتات تحلز تكنولوجي ترخيب زلو برزي نزي الزرب زلو زربا ميديا خمسة عليكم CNN BBC نزي خمسة مي توما يمتوني nothing 10 years maybe 20 years يمتوني معناته زي أنصار establishment دايم زلو زلو كل نهارات نتربح قبره يجا هاي كنا أبراسل زلوا منقسي نربحان كم زي سرح ريان والله أتتقدم زقبرت نبرة أي مخافني يروح حجيجن تغلال لك هابنا يكون طبعا بوليس وتي أبكينات أتي زلوا إتكوينات تطون خيبل دم عنك فات كوين زلوسي هم قالوا تقرأتكو ولا نجزي يكون نجستوى سنة وهجيك يكون مسرح شاقل نقرب قبل
እዚ ኩናት ብ3 ዓመት ቀሪብ ኣሎ ብሕጂ ድማ ክውዳ ኣይክርኒ ን3 ዓመት ድማ ቁጠባናቶም ይደምሎ ጀርመን ቁጠባናቶም is bleeding እዮም ዝብሎ ዘሎ ኣብ ነዳድን ኣብ ጋዝን ጥራይሲ 60% ወሲኹ ለት ዋጋታት ከመይ ገይረን እንተን ካምፓኒታት ክወዳደራ what is the plan ni German systematically de-industrialize ንምግባር እዮም ዝብሉ ዘሎ ጀርመናውያን ደይመ ደልካ ነቲ ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን ንምዕናው ተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ድማ ሃዲመን እየን ገሊአን ናብ ቻይና ሃዲመን ገሊአን ድማ ናብ ኣሜሪካ ምክንያቱ ኣክልቲኡ ነዳዲ ሕሱር ስለ ዘሎ ኣብ ቻይና እንተኮይኑ ካብ ራሽያ ዝመፅእ ነዳዲ ኣሎ እታ ኣሜሪካናት ኣለዋ ስለዚ ሓደ ካብ ዘዋፅኦ ሃዲመ ኣሎ እንታይ ኮይኑ እቲ ጀርመን እቲ ኢንዱስትሪ ናቱ ናብ ሞተ ይኸይድ ኣሎ ኢንዱስትሪ ምስ ሞተ ድማ it's a matter of time ምስ ግዜ ይምበር እቲ ክራይሲስ ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ እዩ እቲ ህዝቢ ምክንያቱ እቲ ካምፓኒታት ክሃድም ተጀሚሩ እቲ ስራሕ ሽቕለት ኣልቦነት ኣብቲ ሃገር ክነግስ እዩ ምናልባት መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ዶ እንዳገለ ዶ ገለ እናገበረ ነቲ ሰብ ኣብ ስራሕ ከም ዝህሉ ክገብሮ ይኽእል እዩ but at some point እቲ ኩነታት ኩሉ ነገር ሰብ ተስተቢልሉ እቲ ኢንዱስትሪ እናጠፈ ምስ ከደ እቲ ፀገም ንዓበየ ዝኸይድ ተተቐርፂ ናይ ጀርመን ንዓሰርተታት ዓመት ተረሲዑ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዝኾነ ኢንቨስት ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመት ድማ ካብ ኮቪድ ጀሚሮም ድማ ጠቕላላ ኣብኡ እውን ኣይጥምቱን እዮም ዘለዉ ኩሉ እዚ ድማ ውፅኢት ኣሎ ዲጂታላይዜሽን ኢንተርኔት ኣብ ጀርመን ተሪኻ ድኹም እዩ ተወዳዳሪ ኢኮኖሚስ ካልኦት ሃገራት ስለምንታይ ኢንቨስት ኣይገበሩሉን ዝተረስዐ ሴክተር እዩ ነይሩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናበይ ገፅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንተልካ ኤውሮፓ ሲስተማቲካሊ ብቁጠባ ካብ ነዊሕ እንድያ ገይራ ሕማቕ ካብ ትኸይድ ሕጂ ግን እቲ ቅልጣፈ ናይቲ ሕማቕ ናቶም ብዝፈጠነ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኩነታት ድማ ኔቶ ዳይሬክት ይገብሮ ክሳብ ዝሃለወ ኔቶ ይመርሖ ክሳብ ዝሃለወ ብሓይሊ ናይ ኔቶ ብሓይሊ ናይ ኩናት ብመንፈስ ናይ ኩናት ዝመርሕ ሓይሊ ንሱ ተቆፃፂሮ ክሳብ ዘሎ ዝግበር ነገር የለን ካብዚ መንፈስ እዚ ክንወፅእ ኣለና ኣብ ናሽናል ኢንተረስት ናትና ክንኣቱ ኣለና ኣብ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ዩክሬን ጥራይ ክረአ የብሉን ዝብለ ተሓሳስባ ድማ እናነገሰ እናበርትዐ ንኸይድ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ናበይ ክበፅሕ እዚ ኩነታት እዚ ክንሪኦ ኢና በት ኣገይን ኤውሮፓ ከምቲ ቀደም ንፈልጣ ንኽትከውን ብዙሕ ስራሕ ከድልያ እዩ ኣይትኸውን እያ ወዲያ ኤውሮፓ ተስፋ የብላን ዝብል እምነት የብለይ if they work ኩሉ እቲ መሰረት ናይቲ ሰብ ኣለዎም ጥራይ እንታይ እዩ መንግስታቶም ኣብቲ ቁጠባን ኣብቲ ንዓታቶም ናሽናል ኢንተረስት ዘገድሶም ክጥምትሎም ኣሜሪካን ረብሓናታ ትገብሮ ዘላ እዚ ኩናት ንሳቶም እንታይ ረብሓናቶም ናቶም ረብሓ ሰላም እዩ ንግዲ ምስ ካልኦት እዩ ምስ ራሽያ ንግዲ ክልሎ ምስ ቻይና ንግዲ ክልሎ ንግዲ ንዓቶም ኣብ ዝብፅሕዎ ካብቲ ንግዲ ወፃኢ ክምዕብሉ ይክእሉን እዮም ስለዚ ንሕና ክንዛረቦ ከለና ቀሊል ክርዳእና ንዓና ዝተረዳእና ንዓታቶም ኣይተረድኦም ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኣሜሪካ ተቆፃፂራቶም ስለ ዘላ ኣንፃር ረብሓናቶም ንክኸዱ ይመርፁ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሆፕ ካብዚ ነገር እዚ ንክወፁ ተስፋ ንገብር ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣብኡ ሓሳባት ክንጉደፉ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ከም ወትሩ ንዝያለ ብዋ ክገድፈኩም ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.